Tunlai la remem Labubu Doll hi hrang tak emni Labubu ang kolavanga thil maktung te karon soidon ani Furatami influencer pakhat Bumi Patel chuan Labubu Doll chu athang thina te mo me chu mai baka engin he nautelem a chun chang te hian a hlim thla chu makdoina om thin te ti a heilo po hi thil ton dang ania chu achung ko chempui te chu khosik le chaklo na in damlo nan neya thil mak ve deuh chu he Labubu Doll hi he influencer hian achana nga in a haral ta a hetia haral nu hian achung te khosik le chawa chaklo ngoi chu an re makani ome Heilo po hi internet a mi then khat chuan an thil ton ten man soi ve boka heng an thil ton te chu an Labubu Doll le chu zana chuan an mit te chu rong khap thin ten ti a chu mai baka he nautelem hi ama in a chesan thin ten ti bok heilo po hi thil an ton thin mak deuh pakhat chu he nautelem kol tu te hi zanan mutlan te chuan an kut le an ke a te chuan hamna hnu te alo om ringot thin ani ome Mase heng Labubu Doll zor na pop martin khat chuan heng Labubu chanchin hi le alem vek ani thu le thudik lo online an thedar mai ani thu te an soi ve bok ani nang e oi zong ani ole video dang mu nong tak mu zel theng na sira like le no subscribe ko mi lo me sap to le khong ay mi lo share sak bok to ring khong ina karon dil tak me ani